serang nagabangong ukrea mo pras uboy wa umara mo lengam uday upa kasi bayan nganong na isu bansa panpat nganong na isu bansa panparya hadita ginong mikmat berkat panang mentah jumentoy yala di sibet nyai di songo yai di konstituensi Southly ibra pencok ini hakabagi kurang tangan ni hakamat jongki berniai kurang hadu mentah balano minum ya pen ya kasuki bakalai jongki gratis pasti pateng di bandar sah baginam kuah apa ini dia kata kesingkeli nanti dan mentoya yu mafi maya ni pa pedem sifa aposnem ada sikli hile ayu pat na kamata jongi ni kamle ye kam mentoy pat kam don ke jimot dan selai teli Islam ko faiba dia suhon sa tangga takaroi ka pa sorti banong bakaroi ka par kapag kan mau ni pat mata dan layak kan hoi Islam hatu faiba kadai kam dei ulang roi ubah paru udang pa denang dei udang paru udang pa pan hoi dari Islam baru batang roi lu wanang roi hatu ngin sulok tadi nang pekai hatu bisuskat kadar ke jeng perken mau tampok yang sama bala ubang la beri ngai ubah pa pan pa tampok ke bakulut ubam la berdoso hari bakwa pasgap namar babangi hidup kismat banpek nimtre banpek hidup skor banpek ngepwa banpek dan matradao kaksir dong play kapan ke mau hanga berafi baro barada umala uyawami umala baro ni hapo karai mentadi kre yang pasti kan leula pehe ban peliat yang long dia sipateng di bangkit ye bangli kadang-kadang kasi soba jumi cek pa jiwan jadi ka pertai ban menta pikuamo mamakikin la kalalong simral kin kala kita kinong power halaka jong kering halaka jong ka sai penyo balai ka BBP ka hapan ni balai ka BBP nang hapan ni bideban scam nanong nagasin nong way because of all political parties has failed to deliver their promises. Para kipas parti, kita kipas partai, kita sulang tangkisan partai, kita sucap yang election, kableye yang generation. Jadi partai kita nangwan. Kabat kau simpai ba? Kaya naman terkadau. Bagi waipat ki political party, ki superkat tanah kabentak election kabarwan. Kemtre bat kinong perkhatu nam da kalawe ki pateng ki manangka bat ki manangwan kadon ke silma ko paiba ko lakme kolong pa ko samla ni otinam ni khot ni wer yopi namar ka party PMP company ei basarwa yopi ngai IC met paten stir ban sekyo ya ka sai penrio lembaga senam lembaga takasi o tok takiriu le jumlah lendo por balik nak bertawan penlom try pan penek hok pan penek yang saya suruh hok yang saya suruh hok long try papan wanra yang ada di sky jadi kompeten penriu papan wanra yang ada di senrai yang di nongway nak kau nongway yang di wanam lerai ni jadi ke parti ke betul ni jadi ke parti kau panggil apa nong dah kaksian paring bahawa kita pada kersen voice of the people party the party dong kasur, dong faipa. Ila manondu, ke parti, very poor party, ke parti ke beduk, ke bayahab langkah kerdan bakti. Amarnya berinsan, ke belum cuai pat kesna, ke rentan sudah terap. Kamu keluar dari kedul, faipa. Tamat pendiuk, bantuan kami, mereka BBP ke pular ya pi, bahkan sena rentan. Ya kalawai, jom kigantin, pati pateng ke panangka. Lagi payah konstituensi idon mengikum kepat dogeri khasi jantia kumbalai pungriu tuli konstituensi mereka baki payah garo the konstituensi for Garo Hills Brockway idon Arfu Sao tuli konstituensi lai pungriu de dijongi Arfu Sao dijongi tanghani rasoso
bagi bonpat bagi sekumung ini sapo hatong ini si malak hatong ini si kelak kenal pakasing sekolah sini kajing lom sportman film kajing sekolah Kristan perak kejongi kan penjak ya kalawai jong kilong dien pat ki pateng ki banangwan mas kadau jisu khon jong blei awan di klapertai ukramwan mas pendu mas petam uwan mas pende patat pesa deka kamram jong awan jong freeway bagi pende mas pesa nama kita kamban rihok yang ka nakenti ban rihat yang ka nakenti ban rekenti ka ban ayo kenti pa sa kilodin ki basakha sa kanila klapertai namar kumagiwan marway gisrin thai marway 3 kilong kbe 3 kilong tuai kilong sirat kilong yasnat nampa kusama wi de training staff nampa kikon abaki sa pulih putih na de training staff bagian misuk bagian wan sukmat mapi kikon samla pilih ki resort pilih ki paya pilih ki klomsram pilih ki bolom pilih ki topin nama basa kalawai dong silombian ko pa bayit Iwan kapi pa ba ban bataya pi balay nihapan fong balay nihapan sing ya ka PPP nidon ka daw nidon ka namren kumang iwan na salong dalagi na mga ako mali pag-isisi member racing kay ba amin dali ba luwan dalagi rin naman bilang sudat pagkakan idong kam pas sumar lagi idong kam bantin sampai sipor kawin kan kabat kapak kejapin mindon ka pro dahil magkalaong lawan nila niya. Kinmao po pa ni Kramuan siya niya na markasingkwa. Niwan siya niya na markasingtokam kasong pili na katan para kasi magkatagpin rin yung itokoy. Nasusurong bagi doon lang balibaan din hapo ka PPP. Na markasing siya na lang kita kisan rebay kiren torba kilagatang kituat labam pagginong kalalong kita disuri kopsni lamprot ginong kalalong paypa disuri kopsni lamprot digani na panta kamday ba kinaway na ba kamday ba sipagwa garo kaday ba kipado prasnam kipakor kipraka lakot kasensya goli lawan kasensya golong nilayakak parok nag-aasam at may kalya magtapat bato niya pagkipado prasnam kipakor kipraka kikini kimama kipasan kipadeng naman kata ko pa iba niyo yung pra naging sender zong play upra detang upra upangiran penyaklat panjir yung kumaw kau kalau penihir yung stat ginte pakai penihir yung stat siapa siap umray siapa siap kasih kerang pangiliyokan mat yang nagsingsok kasing rayo kerang pangiliyokan mat yang akan tulang try halaga jong garito kilo nyempan yo ke kerteng ke badanai nyempan yo kerteng ke pura ke PPP kanang study ya kani kanang PHP ya kani namar balai mau yo sikon ni dari paklaban ay kerteng sikon denam day tot why pangkro denam day kadotang nakari pagkacay piliyo kami kamara panay Banbat berjuai pasti nawai, kakentin may kalya, kumacay beriyo mata, katuat, katang, kakro, yelo, yelo. Dan sebab, niyo pinaya kerenso politics, ka-politics bajakliya. Ang palpa, ka-politics kami yung bajakliya, kiberiyo, simet sila yung bajakliya. Darang yun yung football, darang kiswine, yun yung beriyo para, may yung football, para player. Kile brio yomo ya penkelia penken penkelan dia hatomen keno bari football baca kelia jadi brio sumat dia baca kelia denam dei presiden jok Amerika wan jadi pai ba nong song song jok Amerika wan non keli bakari kalle ayu lagi repin keli lagi papille ayu yala ka jom kali denam dei Dahil masadaw pa ito, wag nang small to ito, wag piwan, wag snap, yakan yung iselang, kung mangikog ka sensitivity, niwan magpansaya si, naman nga ng pansaya si, alo, hindi asali ginawalip, kahit, ba't ka change siya, tagi niya asali ginawalip, pwede, kibat kanti o pas lagari, pagkasay periodo ni, sesron, ba't kami sesron, ng tagapuron, kabagyar manta, arsut, laisut, sausut, Nipai karyam gabit, nipai ka sitlit, nipai ka ako, di kena serang, di kena sama, play,
Minokam menyok yang itu akor ke burung. Kenapa kan nek tak keritip beliau, keritip lay, keritip kor, keritip kha. Ini minok Pakistan. Lagi disuruh pada pramargan. Dengan baik. Ini minok Pakistan. Lagi disuruh, lagi pramargan. Dan masalah kebanyakan kau perkenal, jangan berjasi. Kasih khot. Bagi jalan dia. Orang burung lucu ni. Hati apa? Bagi jalan dia. Bagi yang kahok. Bagi kerana simak di dawa jadi sama. Hati mau kerja kapal. Jangan kira mesti por abang arah isu ber. Apa conference, apa assembly. Namar mengalong marui. Kira emotional lekas tim faring. Berpensu bakal nampak kejubut ayu suki jauh emotional ko masih kerana seriously concern mud kapal ni plan jumut ni dapat hak ya ke kapal ni dan kerana kerana kecil bagi syakri faiba ni dekat kam hendak mahu cerita negara tiang hana bukan pada sisi semua hendak mahu cerita negara lama uprio bandar so disco udah uprio ubahnya siap siapa nak keciap pesisya apa disiap dia ni orang ada kau buat minangin dalam day apa disiap lagi apa dia orang ada kau buat minangin dia ada di disco mulai kita apa serius start kita disco start disco fit kita mahu penjalan bakal faiba tiang ke emotional bukan lagi disco mereka upaya orang nak kecil tu bukan lagi disco upaya orang show kecil tu layak mereka puji dia di kampung di kelihatan di cuak labang kita mahu dia kecil second one kecil pesisya kita mahu dia kecil bullshit second one kecil pesisya masa dah faiba engkau niwer jadi one faiba ini yang dari Bantuan si, kubah seni kari bangsa meriu jadi brokoli, kapal kemat cakap BBC. Abang ada baila cuy, sanpui jadi snap, ngamcep kadang kadang, kita mau, jiwan sapi, jom hit sih nampak kesikala, hit sehingga manusia kiri api, hendak melakukan kalau kerak terbagi, kerak pasal syakri. Dengan lain, Latio nak bantu. Hewan yang pergi ke Paipa, dan itu ada, ya tahu. Dapat yang terkenal yang lain berkilantian di pasang di Banaka. Lagi fair berkelamut, lagi fair berkelasiak kelaten. Mohon cerita ni kau. Tapi dia saya yang makakun. Kau lain posnem, tahu posnem. Kata beliau jadi kadiap no, kadur no. Kita piang dan lagi mula kita kiri nampak kalau way tu kelautin. Kadang kasi kot lagi. Bagi long kita di resort. Dibantai, berpengkam. Yang kena kepastian mentah pada kalawai. Itu kubun buat, sibat. Nabwa, berken kau ini kemat, sebab komsan. Sebabri, sebab keluar memberdap kementerian pensyur. Balang seorang bah bersisa. Nama saya beliau tadi. Hibun, kiselang, hilayim dan kiramba. Hibun, kiselang, hilayim dan kiramba. Nama sekadau, ikut diwir, payah biway, diberana kamon, diberana kadiam, dibaksan semua besar penuh, dibadon tak mensia berjigto, kurhawan, ini join lang, ini slok silang, ini trailer mereka kami komo BBC, om dah kapal pinuan bersebelah si penaya yapi, ini lang, boleh nampak ada kepastian, pada kepastian penuan. Nama mangi komo saya beri mentah, ini ada prank cloud, payah, setiap ni apa tak, ini ada prank cloud. Nyempit lagi dia cakabat, lagi dia cakadian, lagi dia cakamun, lagi dia sedin, nama kita nak prank kau, nyempit dari dia, kau besar beliau, patwa beli, ni senang yo, bangkit yo, how you slam, bukan wan, kau payah pion si, baculong kena pecah, atau ni imsak si dia seperti, atau dia pun kamsa, bagi dia seperti, kena perkat beli yang silong dia, kalau piang si lagi, lewat tadi kau. Ada pun kecil perak lawan penasihat. Mereka dah dijenongkat. Kalau kecil ke bawah. Maka kecil. Kalau lawan penasihat. Hendak cakap.
Kanon penatapian ko pagbakari. Kaktiyan kalaman penatapian, mereka kanon penatapian. Dahil mas kadaw, ikon duwerati, ayaw ng ini kapor. Pagkali kapor, lembag kapor ng longki, ninaipat kadoa, nasa kalaway, doon si longkin, subasakha, sa kaning saparsay. Ikon duwerati palmain si bayin. Om maduan na kisis penboa, nanikiting pambansi, nanita naman pali ka kamram, rewan na kisis ketkli, wanu na kisis iklan. Kata kanyarang, nakabasa mo hindi nakabasa, si Prado Prasnam, nakabasa si Prakul Prakha, nakabasa ka nga patay masal, balik patay di Balwan. Sila na, nanong siyemso, sibon ka po, nilawan kanang sa nigdaga, alor kanang rin, maging pensuso, yasi, sa kanang rin, ka PDC, ka Voice of the People,